Hello friends, welcome back to another video. Tu ni hin Hitler Thusim ama Chanchin ana sei khomute. Ipi jui te lei sei masangovin ama sa story ne sei ho MESSI chungchang Ronaldo chule Bruce Lee chungchang sei tawin link hi description le comment akan koiding ne hin anavechi ovin naver khanai lo le Hitler hi phat khalayin Nazi telam kaipa chule Germany ama khunnuya na koipa chule Germany adinga chancellor e hodinga prime minister patabang chu anapu hi chule Adolf Hitler hi April 20 1889 kumchun Australia Germany kigamgit na komcha Bruno M in chun anaping in hi apa min choile Alois Hitler hin anu min choile Clara Hitler akiti na hi Hitler pa hi Austria dinga custom official ti chu don le kailanga mo pu na khat nei mi choi hi chule Hitler hi in sungwa chapang gup la dinga ama hi ali chan na in na pangin hi Hitler kumthuma lin chun Austria da la in Germany a akichon pheita ve nei hi Hitler chon newa pana lekha thim ta hin chinabana ama hi painting drawing ball lang he tha no min hi hinla drawing ball na lang chu apa thanom be se pon apa chun lekha yo sim sa ding officer kha yo hi sa ding te tup ji chun akina na jingonin akiboyon ta na hi hitia pa to phat sa ki boijing pha chun na ma yang lung hangin ain sungo da lain munchoma azam ta na hi Hitler lin kumli tabang linsa jiu sola amzo pha chun hitlai mun chu da lain Austria zonin alung tup painting na thanup na chu zone ding in achi ta na hi painting patea bola chi piding ta lunga gela emission apply a ball in hi le emission ball ho chuna hindei kit povin ni ve ta reject hin ball ve Adolf Hitler chun chen agi na dinga nei tapon chupa chun ahet na khama drawing painting a ball ho chu akizu in ti chun eding sa ding aki hol in hi Hitler linong upay nei lo pha chun sepei ki vet dinga titan chupa chun Austria sepei a ki ve nei le anim ji chun afit a ling tapon chupa chun a hin pe do ki ta vi nei Hitler long lo sam ta gen thi tam lai ta chun hichalai chin 1913-14 First World War ki patdi kon cha chai tai German sepei nyong pasalom lo se in la phanu chun Hitler linong golden chance hetin Bavaria Infantry Regiment chun German sepei ading in ana zau ta na hi Hitler long pon tho ta la gun chu ta in First World War la chun panalai ni ti chun agal mi ho cha sat ta na hi le a gun chu le pot tho zal chun gallantry award ga hang san ho award Iron Cross German adinga sang pen chu aki santa na hi Hinla hichi First World War chu 1914 apat 1999 na ki sa na hin hi chu Germany te na zo ta povin nei chi chun Germany te to ki dau piu France UK le Soviet Union Russia te akon chun Treaty of Versailles sign ovin ti chun galen khat na cha ki chai ta na hi hichi kinup to na chu allied power gamsi se le axis power ki ka ki sign na hi Axis power alam kai chu Germany adia ma chunga thi mona ha chanji chun hichi khanga Germany alam kai na pu government na form Weimar Republic te to ana sign wa hi chule hichi Weimar Republic alam kai MLA ta wa ki tung do chu koi mal hel lowa amo Socialist Democratic Party themgat ki gom khomoi ji chun mi pi wa chunga ke pa apovin treaty sign ong cha dei povin hi hichi Weimar Republic Party in Treaty of Versailles sign ji wa he German te na aluvum ge wa bat na sa o he ti ji uchun Weimar Republic te chung alung thailo tam ta nei chupa chuna mo hen la ding lam kai angai cha tai ti win lam kai angai cha le ta win nei chupa chun Hitler lin yong politics sa lu lo kho ta ya ti ji chun German Workers Party chu 1990 kum chun an join ta nei hi hiti chuna party them khat hong le dom pha chun namin nyong ahin khel tawin National Socialist German Workers Party Nazi Party tin ahin khel do tawin hi chule July 1921 kum chun hichi Nazi Party a chun chairman ading in Hitler chu thlen do ong ki ta na hi chule Hitler hin thu seile lung na ta in line na ta na sai the na holim thein mi lung thima tong kha thei na hi chi chun apan mun na hong sang che che in mi na thu ne thei che che ta na hi chule hitia Weimar Republic government do na thu se jing ji chun government te hin ni khat aki phinna wa hin ahin pan tawin Hitler chu kum gup song kul tang ding in ahin sei tawin hi hinla mi pi ho lung se le ngai lu na a chan ji chun na ha ki phin ji win Hitler chu thako bo se song kula tang ta na hi Hitler lin song kula thako se sia tan sunga chun le kha khat main cave my struggle ki ti chu anaji chai na hi
Hitler long zila konin hong kilha do ta ni di chun Nazi party chu tha cho hing ki dinga ti ta nahi cha chun logo dingin swastika chu ama lam kainen hinde len tawin amho lung tup ideology chu in phung pan ki tawin nahi hinla chu phala mi ho chun amho ideology chu ha he theme logi chun 1928 election na chun vote them chakhet cha hi ana movie nahi chule 1929 kum chun Eva Boron kiti nunga mel hoi ta ga chu Hitler len ki ngai pi ding in a hin zor ta nahi hinla amani hi khonung pe 1945 in a ki cheng lon in a hi hinla kum ni zo 1930 election chun Nazi party chun vote tam ta hin mutan mi pi support cho hong chang ma ta nahi idi chun race te nga dinga majority seat cho hin muta nahi Hitler long hi chikuma ma chun German citizenship chu a hin muta nahi le president ading in hongki ko ta nahi hinla ichi president chu von Hindenburg in a hian la in ama cha kai zo tak poi 1932 kum chun Nazi te chu political party Germany ading alin pen chu hongi ta wi nahi chupa chun Hitler chu German chancellor ading in hiding but chun a appoint abort ta nahi chule August 1934 kum chun German president pa von Hindenburg chu te wa le nong ki ta nahi chupa chun Hitler len chan sa hin kila in president long chancellor long Nazi party lam ka long ama cho hong chang ta nahi power lo se ma khuna am pa chun Hitler chun dictatorship power hin jang tan chupa chun treaty of Versailles long chu a hin bot ke ta nahi sipe yong allied power te na ti pi kal walin tam ta in la be tan hiti chun guard boarding in ahung ki pan ta nahi Hitler in treaty of Versailles chu ya vem khan apel ke tan chin chung chun na chun 1935 kum chun Poland gam ama sam ho gam chun nung la pi ding in a hin attack tan sipe yam kho cha so lut ta nahi chupa chun France in Germany tiam jan cha hoi lo pa chun German te chunga chun wall bol khum ding gal bol khum ding ati ta nahi hiti chun jinga tha in second world war chu ki pan pei tai Hitler long tup ideology chu ipiham mitile socialism jong hilo communalism jong hilo fascism akiti nahi fascism chu bham mitile am hoding chi bo se athu pi pe na hat pe na yel ti nai hi ichi chun Iron State German te chila Iron State hi le shi chunga chi thing pe na hin le shi pudinga kilom ta hi ve ati nahi chi chun Hitler chun Iron sila chu dop sounding atin koi tabang Iron State lo le German te no pi hon cha pasala hin nei ting ole ki pa manin ewat long sang ta na bol pi ji nahi chule le shi chunga ki da pen the pen chi chu Jews te le Egyptian te he ve ti nahi chi chun Jews te vet da ji chun yam khala thatin ama khang lai ma monga Jews tha hi 6 million lakhs from gu wal hi athat do jo vi nahi chi chu holocaust tin nong ki he nahi Jews lakhs from gu wala tha chu ti ta lovin sepe ya thimo mong second wo wala thimo mong chu 29 million salhing zo vi nahi hingi alang khalanga sele Hitler chuna zat mi anam mi cho ngai lunai agam mi chu hinla chidang nang dam su mang ding thet liwai tai nam ngai lut kiti chu koi mana dei pon tu ni ge nang koi ma tha ong ki sep ding a dei pon nahi china chung chuna chun gale nin na chu allied power France UK USA le Russia te chana zo ki ta vi nahi hiti chun German te Iron State chila athing pen heta Hitler na seyang chu adi kitapon galong chu zo chum kitapo vi nahi chupa chun Hitler long cha za be senen mila athi jumnam athi sang chun atin om namun bangkal leinu ya ki sel namun chun amale ma ki kabli ta nahi china bana jinu yang chu hiti chuna ki kabli in German te chu galin long cha zo tapo vi nahi Hello so pite tunia Hitler biography se ju chan chu hin tin na ban sei ka di win adam sel tawin subscribe na bol nai lo le subscribe na bol in lang comment na yang in type in thank you for watching bye bye see you next video